Indabenkulu. Umzalwa kobuNazaretha. Kuthiwa kwamindiliyana balethwa ukuhlanyelwa komkhulu umkhosi ngamapitani. Wasuma kamkhulu eyabuza ukuthi nimbophele lo muntu. Bathi laba kwabema nayo wahlanya. Abantu basasilibhekelela isibhaqa esingakhumana singabaleka wonke umuntu khona. Sasithi baba mkhulu umkaqile. Ngesikhathi beqeda nje umkaka wavele wasuka ngezibani. Basebenza nabakade bakisifiza tuyashuka. Suka ngegcibane etikele phezulu esangweni. Wasesifaka imini emibili esemlonyeni. Washaya ikhwela ebhekise kule ndoda le. Phela abantu bazobona bayisingane ngomoya. Yathi vuka lapho le ndoda yavuka isigaqa ngamadolo izoba mkhulu sekuphelile ukugula. Sekuthi lesimsakho bamkhulu vela umsebenzi ngayenza yokuphilisa abantu shumayiza abantu ezokwehla esitimeleni efinite alikhona-ke owesifazane la usuka eStela begulelwa ingane ngothando lwengane yakhe lo muntu wesifazane uthe uma egibele isitimela odokotela babesangelwa abantu zeyikhamba dokotela eyayena wayesePhoenix esuka eStela ayehleke ePhoenix aya kadokotela ingane yaphelela esitimeleni phefumula
kodwa ngoba wayinethembe ithanda ingane yakhe wacabanga ukuthi udokotela uzomsiza bayefika kudokotela uthi udokotela abasebenzi ngey'dumbu usezoshayela laba abathatha iy'dumbu bayithathe ingane bayigcina emagazini usho ukuthi lo mama noma lo muntu wesifazane ngothando lwengane yakhe waphinde wayikhatha nje badeyithetheza nayo waphindela emuva ngizoba ngithi abanye abantu babenenhlanhla kashema kwathi uma isezogibela-ke esephindele esitenga kunesitimela egibela kusona kwakwethu ubabamkhulu mayesho ubabamkhulu ukuthi uyayibona le nto kuwa ubabamkhulu wayeyibona izinto engabenzeki abone neyisithekile waseyabona ukuthi lengane eyiphethe umntwana usehambile iphuma kudokotela uyeza njalo sisi ukhuluma uyaphilisela noma lo muntu wesifazane uyaqabeka lo muntu wesifazane ukuthi ngabe ubone kanjani ngiphethe le ngane esithile ngigoshiwe kadokotela kwasethi babamkhulu umntanami uyabona-ke le ngane yakho njengoba isiyihambile imboze nje kanjalo uyabona nayo yokwehla khona uyothi uma uyimbulu ifike isipile wasenze lo sisi wasenza njengoba ubabamkhulu eshilo bangayibuyi ingane wahamba ngesitimela sahamba isitimela wathi uma esehla lapha esitenga wasethi ngibone le nto endishoyo wababa waseyimbuli ingane wayefica ingane isiphila waseyikhathaza-ke lo mfundisi mami esengakubo esefuna lo muntu omphilisela ingane wafikelela isitimela wabuya wenza ePhoenix wasebachazela ePhoenix ukuthi ngihlangane nomuntu onje kanje basebebona abantu dushaka bamyalela ukuthi kuphi phambili waseyena le ngane seyobonga amen Tuba elive nancane kanza kwethu belibonga nje kakhulu ngoba wabavangeli bavangeli beNkosi nakusasa libanze kanjalo belithola inkosi akukho lapho ngenaphutha khona babamkhulu uNkulunkulu babamkhulu lokho ngibona akukho la engazange ngiyenzele amen lapha ngizokhuluma ngayo nihambise mina emdetsheni athi ngiyayifika lolo mntwana ayifunde kwathi yathi mzukwana u-Abraham ebusiswa nguMelkizedeki Jakobe wayekho kodwa kamzala wahamba wafike wahlabisa waqala wathumela ukuhlabisa kithi uzofa tani kose wahlabisa hamba ungiyele kumbatha lapha yamathe mhlophe umtshela ukuthi yeza kuye ngithunywe uJehova uthi angizomthethelela onke amacala wenzile nasazowenza ngokuzohlala emhlabeni
Laba phenduka khona baba kana ngikuthini imali esephuzwa. Wayihamba. Thina kwasamba la endleleni. Hamba ney'khumbuzo. Sibashembe ezinye ayithanda khona lapha endleleni ayiphethe. Uma lo wamukela uthemba amabhokisini wathi mayiphathi nesiqiyo. Baba mkhulu nabantu ayihamba nabo wayesekisa abantu. Wayesekhomba ukuphatha ephezulu emabhokisini wathi umuntu wami lo. Lo yalala pha phezulu umuntu wami. Uthi kukhuluma la awu. Lokuthi ubona into kodwa kangaka ukuthi umuntu wami. Bayifika kuyifuda usabona mbatha ngeNkosi. Bekho kumbatha uthi yebo baba. Awusuphilile yena kumthana ezibaba. La hala sakwahala sakona wasabisa kakhulu inkulu wathakana waphuma wafa. Jabula. Wasetha abanye lapha. Wayesethi niyeza but uNyojehova uthe mawulala etsheni nambophe ngilale kulelo jelo bana leshakheni phezulu ngaphansi kwesihlahla waphithi umbatha wayofikela induna wabikela amakhosi inkosi yakhona kuTafelkop Tafelkop wakhipha izinto what I received check my video from wamemeza wathathu odaba wathi wembatha banene mbangayo ngiyabuza nibanga bani kwaphendula inkunkuthu uZefaniya usemthethweni wayengabona emehlweni ayiphele nansi libona zengane esontweni manje ayiphele nyazi lezona ayiphele inkunkuthu esontweni wayiqeda wathi cha sekuyenkosi bengekho umbatha lapho ubanga khona wathi anibokwazi ukuthi baba wangene ebuguqa owayelele kuyinyazi ngaphandle kwakuyisifana naguqa waqinisa lishuthi lapho umbadala khona kwathi ngo9 ngakusasa ngesabatha wazamazama umhlaba wabiza ingane zamantombazana wathi ayiqala iculo ayababhala amaculo zithi impilo ngoLomkhosi sizwe ngezi vele mfiki ukhala esinawo yazamazama awuthi thuthu uyeza uJehova wabuka mhla ka20 uDisemba wayemphuleni ingwenya ikhona namhlanje isha yonke imfula lo mfulu usalukhosi wayobhaphathisa khona abantu abasebetholakele bishunyezwa khona ngilani indaba kabantu balethwele kanjani kodwa babetholele ngengane ayidlula kuyo ahamba kwa baba baza laba kengwenya lapha emfuleni wabuya nabo basekhishwa inkomo embili umbada wayisebenza ehlabula amasima kwaphuma baba wayegano amandla abantu amandla ngamatulu ehlabula amasima khona bezokholela inkomo mase ufika uyicela le nkomo ibless le nkomo stop uyoyicela kula bantu ukuthi ngicela nginginike le nkomo mhlawumbe isithembu sepilile induna yakwamthetho yakhipha lento enjalo manje sesibona lezi nkomo kulolonga eselungela ukulawa yaphuma le eyisithole ngomoya yayakushembe esendlini baba uyasidla isikweneti ithi njalo kama yesimulazo into zonke chapter number 6 isikweneti mina baba mkweneti bakusiyoza ungabathe mina ngoba kuma
futhi baba ngenzalo yami umbatha uyoyala lemlazi court ngenzalo yami bathe shayidwe bayakhe leyibuthi ngiyabonga mbathandana usuphile ihle ngoba kusiye yakho ingekho kumama futhi uyoyala lemlazi court ngenzalo yami shukla mathuma kulo abanye okufuthi namba amen yayekho inkomo labulawa iduna leli elibisho iduna lithetha labulawa kwadiyo 1952 usemiko elusi inkomo wakhosha umkhulu wakhosha malendo baba ngayo inzalo yenkomo wakhosha malendo baba emlazi khona lagcwaliseka ilizwe ngaphophela ukuthi ngenzalo yale nkomo yolala emlazi khona phophela uNkulunkulu amen abona nje laba abantu abalapha ngaphandle laba bathi kumele abantu begule esontweni ngiyabonga ukuthi angibangabikho khona ngiyabonga lokho hayi ngiyabonga shepherd ukubikeli hawu uthi ushepherd ngephupho ngokuthisithi ephupho phela kusenkondelo bese nkondelo lapha ngathiko sabe uNyazi kodwa uNyazi Nkosi yamakhosi dwala elihle siyabonga baba ithubo siphana sibonga Nkosi yamakhosi uthandwa uwe noma masizwa ukuthi kwakungelula makufanele uze uzosebenza umsebenzi ongaka sibonga leNkosi ukuthi uthema usufikile sekukhona abakhethayo wasikhetha nathi Nkosi yamakhosi ngoba ubala akukhona ukuthanda kodwa ukuthandwa uwe siseyinsukwini ke lapha okufanele khona ngabe senza zonke izinto ezinhle size senzelane ngisho sodwa into ezinhle sibonge uNkulunkulu ukuthi hawu Nkosi wasitha ezweni lakithi Nkosi yamakhosi sikhule sazi ukuthi lesixoxelo baba ukuthi wafika ushembe ngakho bathi ke nabe ikhuluma indaba abantu abadala bathi kwakuyisikhathi sezimpi
izinto ezazikhona zomhlaba. Uma efika uShembe ufika uyabuza uthi apha amadoda akulelizwe. Kuthiwa hayi umuntu kaNkosi amadoda awekho asempini. Uthi hambani nolande. Nimntunu atshela ukuthi ayiphi yaphela manje. Ababuye bezekhaya. Efikela emzini wakwaNtombela. Aseyabuya kamadoda kwathiwa cha lapho kukhona umuntu esingamazanga ukuthi unhloboni womuntu. Uthi lo muntu buyani isiphelile. Kodwa okukhulu kakhulu kube nesikhathi lapho uNyazi lwezulu luhambisa one day ngapha eNquthu. Ala ngisuka ngakhona. Insizwa yakwaNtombela ithi kimi mfundisi. Ngibone ebusuku. Kuthiwa njengoba kuza uShembe kufanele kube khona isikwenzayo thina abantu bakwaNtombela. Ngoba uShembe wafika la ekhaya akazange enzelwe lutho. Emva kweminyaka emidala. AwuNtombela uthini na? Uthi manje iyangihlupha lento ngoba anginalutho. Bese ngithi Ntombela. Uma sikuphi inkomo sakukuthengisela. Unganawo 500. Khona phela le nkomo kuzobe yakho. Uthi ke yena cha ngawuzama. Ntombela letha-ke u500. Sokuphi inkomo sakukudayisela. Wase uletha u500. Lento engikhulumayo inobufakazi. Uthe uma efika ubaba lapho uNyazi lwezulu. Efika nomfundisi uNtombela. Abathathela abantu abanike stop. Bathi Ntombela nazi indaba zakini. Awubaqhube laba bantu la. Uba sezulwini bayohlabisa uGobela. Ngoba iphupho selifike eqala. Lathi abenzelwanga lutho. Okuyikho okwenza ukuthi sikhulume nje siphumele obala sithi uShembe uNkulunkulu. Ngoba lena indaba endala nathi sasingakabikho sonke. Kodwa iyavuma mase kufika uNyazi. Siyabonga sabantwana bakhe. Uthando sithande ngaNkosi kusebenza. Amen.
uma waya lapha eDafelkop umama weNkonzo engekho neNkonzo yamaNazaretha wafika lapha eDafelkop inkonzo umfundisi uMdedele yasemini ebabaza indaba zikaBhombela wababaza kakhulu umsebenzi kaBhombela wayeseshaya kuma bathi masekunikele wayesehamba esigaba leyamadlala kodwa ikonke kona ngizofakaza ukuthi ushinga phela uNkulunkulu ngokwabo ngilana namhlanje amen amen abantu yasimkhulume ubusabeka indobo yayizalwa umndobo kodwa izala undobo kaGumela bakhomeka ithi yayilusa inkomo zakhona kaGumela ekhulile nje nomfanana ilusa inkomo ithi ngosuku yabuya ekeluseni yabuya kunepha kakhulu ngoba sephekela-ke ukudla wenikeza wayibasela umlilo yafa kanti wayiqeda ukudla yasicela ubuthongo yalana eduzane komlilo kanti kunenkukhu esikamelayo emhlanga yaphuma inkukhu yashama phiko yandiswa suka umlilo wahlala phezulu endlini yotshani yavutha indlu elele unina ethatha ukhulu wake ethatha umgqomo eyokha amanzi wakhe semfuleni wabona kushuma intuli zibheka phezulu ekhaya waphuthuma washiya phasi umgqomo wakhe wafika abantu sebengungile omakhelwane umlilo sowudla amagalane emzini asakwazi umngena wakhala ukhulu wakhe zimeza engazozokwenze njalo kodwa ngonyaka ngane umntanami ngizothini kodwa umntanami la ingane ibhubha ngaphakathi washa kakhulu umlilo wakhutha kakhulu ngabasafuna lutho usondela ingane ilele waqala ingane yakhe yothula wasekusokukhala imali asendayo yotholakala wasembonile kade ehlezi khona sizobona ngamalanga uthi washa umlilo uzothi wawohlobo uthi lo mfana into wayibona wabona umuntu weqhubutha zomhlophe nesigqoko esimnyama uthi lo muntu ephethe ubhovo uthi wafamkhomba ngobhovo phakathi kuliyona engabonela umpiyasho wathi Nkosi yethu simakade zonke izono masiphele uthi waphuma ishidi elimhlophe lafela mboza leshidi elimhlophe uthi wabona sephelela abantu sophenya kodwa kumbe waphela wathinya wathi mefulathela uthi wambona la ngemuva bhole ngamagama amakhulu ukuthi shembe amen uphasuka lapho uthi wathi nine laphela yonke into sokushukela phansi sokushuka phansi sokusuka amalade sokubheka ukuthi kuthaphe amanzi yena kuthelwa amanzi kucishe lamalade kuyophalwa la kade ehlezi khona kwazakala umfana ekhwetela ngemva kwakhe
kwalaba sebekakele lo mlilo kwathi uyabheka awunangu usabe awusuke umesabe bakubona ukhona khona la walapha olokole emzini awusuke umesabe bakubona sukuma ume ngiya waphuma mlilo ephakathi uvuka ngiya usabe owaphuma mlilo uvuka phakathi bambonisa ngemuva kwabo Ngendaba esinjalo uma sithi ushembe uNkulunkulu akekho omunye ngaphandle kwakhe. Amen. Phela sisuke sindlela yethu. Umthetho kaNkulunkulu awuvumi umuntu angeke simodeleni afake izinto legolide. Umthetho kaNkulunkulu awufuni ungeze kube khona into ongenzayo engekho emthethweni utholakala sobhidini wena umdala ezimnyama kodwa kufanele sibe mhlophe. Umthetho kaNkulunkulu awuvumi ukuthi umuntu afake umlomo oyisiyalo obovu. Umthetho kaNkulunkulu awuvumi umuntu ukuthi afake izipho ezibovu kodwa zidalwe zimhlophe. Umthetho kaNkulunkulu lo ugagalelo bathi ubhobesile usitimela samampondo uthi abatshelo abantu noma njengamandela abefundisi bakolopha umkhumbi wonyazi bayosula benza zonke izinto awuvumi lo mthetho kaNkulunkulu ukuthi umuntu oyisangoma agezwe emfuleni abuye phakathi kobuNazaretha esebhabhatiswe efaka amabhonko omngoma ezandleni ngoba soyiNazaretha khipha umhlabe emaqeleni ngoba soyiNazaretha wagezwa wawutholakala unjalo umhlaka wani Mesmo, não. Sistema de parte. uNyazi Baba sethi ngomphishana ucela uNkulunkulu emsiza baba mama wanithanda baba esakuzigcina lawo ngasuka khona mama ngabe nabefundisi ngapha ngiyama ngangithi iminyaka ewu-13 ngithe nawe
ungibhekile uNkulunkulu. Ungelusile baba ephunguvungweni eziningi emhlabeni Nkosi. Wangikhombisa ukuthi wena uNkulunkulu. Lo Nkulunkulu lona engilandelayo akusiyena wami ngoba uyiphuzu. Kodwa baba ngibonga nje ukukhulu bakho Nkosi. Ukuthi wena wangivikela emabhesini. Wangivuyela baba endaweni eziningi Nkosi. Baba uyangithanda Nkosi. Noma abantu bangathi abangithandi, kodwa ngiyangithanda Nkosi. Ngoba ukhombise mina ukuthi uyangithanda. Hayi ngahlala baba. Ngahlala baba iminyaka emibili, 2 years, ngaduzi. Ngaze ngaba ney'ntwala. Iy'ntwala ngiyayazi intwala ezinjani. Ngangibafihlela nomngane ngimfihlela ukuthi angigezi. Nempahla engiziphathayo ngaphandle isigisi. Kodwa wena wangithanda noma ngisenuka ungithanda Nkosi. Intwala ngiyayazi baba. Ngayibona intwala. Inkomo. Lena ela. Yasekhanda imnyama. Wangithanda Nkosi ngimaniki ngaselutho. Kodwa wena wakhombisa uthando Nkosi ukungithanda Nkosi. Wangigeza Nkosi ngensipho yakho yasezulwini. Wangisekhela. Ngazalwa baba ngonyaka omusha. Nyaka wami wokuqala ngaselithini. Kodwa ngithanda uwe baba. Ukuthi ungibonise ngisela emhlabeni ngibona iKhenani ngoba ngingayazi. Kodwa ngangithanda uNkulunkulu. Uma ngikwazi ukubonga noma ngakhulu ukukhulu bakho kubandla kanani ngeze kwangisizanga nje. Kufanele ngibonge baba. Ngoba ngiyakhumbula ngelinye baba. La kwaphela khona ukuthi angiselude emhlabeni. Sekwethile ngoba mina angeke ngikhumbule ngoba ngiphile kuNazaretha. Zange ngicabanga ukuthi ngoba ngiphile yikho. Ngazi nje ngabatshela ingane zami ngathi mangifa. Ningayi ukutshela uba niye baba nami. Ngoba uyangibona lapho ngikhona. Uma ningcwaba ngebhokisi. Ngoba vele angiluthe emhlabeni. Konke baba ngangenza ngoba uthi angizobe ngiphinda ngowumuntu. Wangithanda Nkosi ngelutho. Ngiyakubongela uNkulunkulu kuwe ubanzi bakho nokukhulu bakho enginganisena lutho. Namhlanje ngikulo muntu ngiyakhala ngifika kulo muntu ngiyakhala lokho. Mangiphumela phandle ngiyakhala, mangibona abantu ngiyakhala. Ngikhumbula ubaba uNkulunkulu uNyazi akangithandanga. Bekuyibona kanjani lento ebona ngabantu bonke emhlabeni. Ngiyakubongela uNkulunkulu kuwe. Angiqonda ukuthi ngishumela kodwa ngicela ukuthi ngizibongele kuwe kodwa ngiphume emgodini Nazaretha. Mawufika isikhathi esabathu ungabi uzoyaphi. Mawufika u-22 ungabi uzoshona. Mawubona abantu ephethe iNazaretha beye emasontweni ungabi uzoyaphi. Ngikhumbula ukuthi ngelila ngathatha intambo ukuthi ngizibulala ngoba ngokuthi angilutho ngoba ngangazange ngibe lutho ngaphandle kwaShemba wangithanda ngimncane wangilusa ngena baba wangikhulisa. Uma sengisuke ngabona ngisekho into ngiyodwa wena wangivikela ngoba wafisa ukuthi ungibonise baba lokukhulu bakho basezulwini. Kodwa ubuhlungu obukhona baba nginabo ngaphakathi angithula ukuphumula Nkosi yamakhosi. Ngoba kulo mgodi lo ngangcwadi kuona wabangabafowethu engangcwadini lapha sekulo Nkosi bayasha njengoba Indabenkulu. Ukulaza bakhumbule lapho khona abazi nabo usakhona bawusebenza manje baba kunamabhubesi akweshele ebusuku akweshele mina bathi qoma mina lothi qoma mina
kodwa ngempokwethi la ukuthi nje-ke ngingabambezeli okuningi uNkulunkulu lokho ngikhulume okuningi kodwa ngikhuluma igama elilodwa ukuthi ushembe uNkulunkulu. Ubaba ongizalakho wambona ubaba uNkulunkulu, ubaba ongizalakho wambona ushembe ukuthi uNkulunkulu, etshela uJabulani ukuthi ukhona umuntu lapha ogama lakhe lungishembe, isongo sakhe ngokwaShembe. Ubaba wathi mayezwa leyo nkulumo leyo yamphatha kabi leyo nto leyo ukuthi khona umuntu ongathiwa uNkulunkulu. Ngiyikhulume ngiyishumayele ngoba mangathi ngishumayele ngoba sathi inkonzo yakho. Kodwa indawo yodwa mina kwathi ubaba mayesekholwa umfundisi wasemishini laphana eNtombe kwathela kabi ukuthi lo muntu uzoqeda abantu bamese ngoba kwakuphenduka abantu ababesesontweni lasemishini bakholwa uShembe. Lo mfundisi lona wasecela ukuthi bafundisi bakhe ngicela ukuthi ningishintshe ngiye kwenye indawo ngoba khona umuntu lapha oshumayela indaba kaShembe, abantu bayaphela esontweni baya kulo muntu. Ngona ngihambe manje-ke ngiye kwenye indawo ngathi ngisuka phambi kwalo muntu. Lo mfundisi wakophinda lapho waya Good Friday wathatha isikhwama sakhe sikaNtombe wahamba. Kwathi eseyintabeni engakafiki eDumbe waphoseka emgodini. Phansi emgodini mayofika phansi emgodini kumnyama. Mayethi ukuthi isandla kabona phela khona umgodi. Mayethi phela isandla awasifika ufika khona umgodi. Kumnyama wathandaza Jesu Kristu, Ndodana kaMariya. Ngiyakwazi ukuthi wena uNkulunkulu umdalezi zomhlaba, uNkulunkulu kaAbrahama Isaka. Ngiphi lo mgodi lo? Kodwa akazange azafika uJesu, noAbrahama azange azafika, noMose azange bazafika. Uthi umfundisi lona mayilinganisa ukuthi ngiyethemba ukuthi wakuzinsuku ezintathu ngihlele emgodini. Ngingathola amanzi ngingatholi ukudla. Uthi ngase ngizilungu sengiyeka konke ukuthandaza sithi Jesu waseNazaretha, uma umphefumulo wami uphuma ngisethi ungemukele uyobeka eJerusalema ngoba uthi izwi laseJerusalema akazili lapha ebuhleni ayibonkosi. Uthi wathanda wathi bayiqeda ukuthanda lesi amen wasebona ukukhanya ukuza kuyo. Wabona umuntu wathi bayifika lo muntu wambuza uyangazi mina na? Wathi umfundisi angikwazi. Wathi mina ngumshembe. Mina ngumshembe mina. Igama lami ngumshembe. Uyabona lapho khona ngeke uphume ngoba lapho uJesu akafika. uAbraham wafika futhi kuphela. Uma ufisa ukuthi ukukhipha ngokhipha kodwa Jesu ngeke uthi umuntu wasisuka lapho lo muntu lona ogama lokushaka usomqedane kwathi mayiphenduka ethi wavutha umlilo wamemeza ukuthi hawu baba ubaba akasakhumbuli le muntu ukuthi uqafule uShembe lesizafika. Wathi baba ngikhiphe wathi ngokhipha. Wathi bona la uJesu ngeke akukhiphe. Munye umuntu ongakukhipha la uBhombela. Khona uhlala umazi ukuthi ukhona uBhombela la emhlabeni nasezulwini ngoba ukukhiphe kule ndawo ngekuphume kuyo. Uthi wasebona ngizophumela umuntu wami la. Khona umuntu wami uzokuphumela lapha. Mayefika lo muntu wami lapha kuwe umbambe. Ungamyeki uzokhipha lo muntu. Uthi kwaba umzuzwana isikhashana kanti lo mgodi umdlambila ubuyela kuzingela khona ofuna khona inyamazana uzwa iphume umzambi umdlambila uthi khona iphume la le ngifuna ila emgodini wakho kwahla ndizi wathi mayifika kumfundisi wathi uShembe lapho kele amikho mbambe uzote mbambe bamba umdlambila kumbamba wathi mbamba kwamyeki uthi umdlambila kodonsa wakunyuka nawe wangaphansi ungaphezulu wamemeza ukuthi ungamyeki mbambe umumyekile uzofela wena ingcwaba lakho lizoba khona la umphefumulo uzohlala mbambe lo muntu lesilwane samdonsa lo muntu samdonsa simkhudula saphumela ngaphandle naye saphuma ngaphandle walapha nesikhwama sakhe umdla ubuyela phakathi emgodini washo kakhulu lo muntu umfutha mkhulu Shembe.
Amen. Kurusheni. Wakijima akayanga emishini. Kodwa wakijima ufuna ukhali, ukhanya ukuphi ukhali ngizolitshela ukuthi ushembe uNkulunkulu. Amen. Nkosi eniphile. Amen. Yamakhosi ngiyakhuleka Nkosi yezulu nomhlaba ngiyakhuleka kobaba undaba ezitho ezakubo khuleke koza kwethu bonke ngezitulo obabeke kuzo Nkosi yamakhosi nami ngiyabonga uNkulunkulu weAfrika noma ngiyisoni nje kodwa wena uyangithanda wena uNkulunkulu kusukela emandulo kuze kube namanje awunaki noma umthetho wakho ngingawugcini kodwa lokhu ngithandile igama leNkosi alibongwe Amen. Nazaretha ingwele sukumela nje abe mabili Nkosi yezulu nomhlaba ngibonga uNyathele sabeni Ngenxa nje uthando lwakho Nyazi Yesu. Igama leNkosi alibonga. Amen. Nazaretha ingcwele. Njalo indaba kaShembe iyangimangalisa. Ukuthi inhloboni ezihlobeni zikhona. Ubani ongakwazi ukumchaza kakuhle kwaShamakhosi. Akekho. Ubani ongamchaza kakuhle ukuthi ubani lo? Ngizokhuluma indaba yakomalume wami. Yakomenziwa ngeke ngikhulume eyakithi ngoba abakithi babe ngamaRoma. Inkosi inyanga izulu ithi amaRoma ayawuphuza ukuthethelelwa ngoba wona adukisa abantu. Ayibonga inkosi. Kambe khona lokube senyanya nje thina sikhamuke inkonzweni lokube sohloloza nje wena. Uyisayoni wena. Hayi wena uyisayoni wena. Hawu. Kanti izayoni zayizala. Noma seziphakathi kwabangcwele. Noma seyibekwe isandla. Noma seyiphuma emanzini. Noma seziduka selina.
noma sephuza amanzi kaShembe kodwa uhetululo lungo kodwa Jesu bantwana bakaNkulunkulu ilanda indaba eyodwa ukuthandwa ingelutho kuthiwa yini umuntu omumbi kangaka kodwa kwakwenzinja bengishaya abantu ukuthi bangishaye ukuthi bangikwaze ukuthi bangikhuthuze kungekho lapho engibalekela khona igama leNkosi alibonga Nkosi ngicela ukubheka kuwe Nkosi yamaNazaretha ngoba wena unothando khona nezinto engelutho nje uyithande ngoba umnikazi wento zonke akabonga uNkulunkulu Amen. Ngizokhuluma ngekhehla laseKhakomame ulubhopho olungamtshila umqokuzo kobeze lukhulu uma wami wayezalwe insizwa lensizwa ibingalona iNazaretha ithi inyanga izulu uwabi inyanga izulu uthi khona amaphoyisa amangayigqokile ingubo emhlophe ongababuka wena uweye uthi wathumela amaphoyisa amthi anibheke eNazaretha uhamba kwenu ukuthi uyiphelele yini kuyathandeka nezulwini kaShembe kayibongwe iNkosi ubaba mkhulu wayelo eNazaretha oyindoda nje nomzana nje wayemkahle angathi nombopho lapho khona phela umbheke ekhehla nakwethu umbheke ngiphi imali ngaze ngife ngenamoto Nkosi ngiyazi wezulu ngiphi imoto usungiphile incwadi angibe nencwadi ongiphezona uphinde ungiphi imoto ngiyayicela baba le moto kuba kuya ngami bengizothi ungapheli lo nyaka ngayigibele kama leNkosi alibongwe ubaba mkhulu ugulile mayise retire emasontsheni eganiwe ngabogogo abathathu intombi yakwaZulu intombi yakwaMpungose intombi yakwaZulu ezala umame wasehlatshwa ukugula ethole isiZulu ekhaya lakwabo bathi ngoba ngeke bamelane naye enkantolo yeNkosi kungcono bamphosela into la esikoleni besiZulu lesemgulisa leyo nto wayesekhulu baba mkhulu kwahanjwa wayiwa lapha ya baba mkhulu kwamehlula ukufa ogogo sebehlala ndawonye yonke imizi yakwabuyela lapha eMangidi ngakuba uGumede lo oyitshebe lo ihwanqa le ake washona ke uBhopho maseshona uBhopho babuya omakhelwane abantu esibhekele kubona bebenothando bebenenhlonipho bezilelana bethandana bahambisa umali lapha singathi abantu bakwabuyela behanjela umnumzana wekhaya kangakabikho mina ngiyaxoxela awushembe uNkulunkulu impela Amen. noma Nkosi inezono kodwa ungangilahli ngoba umlahlanga ubaba mkhulu awunakanga nobaba mkhulu alo eNazaretha kodwa ngiyacabanga ukuthi khona into wayibona enhlizweni yakhe ukuthi inhliziyo yakhe ibenza kahle emhlabeni ngaphandle kwengubo emhlophe ngoba ukhona kwasengubo emhlophe ongayi ngaphakathi akwenzi lutho kuShembe ukhona okuhle okufuna ukuphenduka umuntu abe umntwana kaNkulunkulu kungasho umlomo kushizenza ayibonga iNkosi wahamba kubaba mkhulu kwaselungisa umngcwabo mawusulungisa lo umngcwabo umuntu esikhathi angibheke ngaso ubushona namhlanje ekusasa ekuseni sekuyambiwa usuyangcwatsha futhi ngcwatshe emakhaya hayi enhlawini indawo ngiyitholela ePhethekwini ukuthi umuntu ungcwatshwe endaweni bathi mamsebemba lapha eMangidini ezweni laseNkandla umfundisi uGumede bathi umgodi uphakathi nokhalo ay siyafika izayoni afika amakholwa ayakhala bayakhala bambozile ogogo lapha banje lo mnumzane wekhaya abantu bebenothando lweqiniso
hayi abantu abanothando lwemali ukuthi uma ungenamali kuthiwa kuzokwenzani ngawe. Othi mawujona umasibambisana kuthiwa mawusuvuthiwe-ke sekulungile usungadeda. Abantu ababenothando bephuma emzini wakubo bekhalile belandela ibhokisi befike emzini yamadoda bahloniphe. Kama leNkosi alibonge bo. Amen. Izindaba maselise ingcwabo selise engceni zamadoda kwezakala isidumo lapha kwakhulu ukukhala khala abantu bephuma bebaleka endlini umfundisi naye kokibisha zakhe nephambano naye waphuma abaleka kwathiwa kwabaleka nobaba wethembeki othenjiwe manje kwenzakalani kanti ubaba mkhulu useyavuka esidunjini yavuka into kanomasikisiki inyoni esindwa isilasayo ahlala ngesithi uthi lalelani angisona isipoki ngiphuma mina ezulwini uphuma kwenzayo ngifika iNkosi yaNazaretha ngifika ubombeni isimela samampondo ngafika umama intombi yakwangema yathi yakhamuka ivunule nawe engelo Nazaretha kanti kunjani shembe lapho usibizela khona awuyinkomhle kahle indaba ukuthi kanti usibizela kuphi shembe hawu izulu lakho shembe linjani awukhethi balala muntu abantu bakhethana hawu shembe kanti unjani mthitho hayi-ke babaleka abantu baleke ngisonogogo kwabaleke bonke babesemnyango nomfundisi wabuyise sesemnyango wathi hayi angisona isipoki ngiphume ezulwini uthatha umama evunule ngevunulo yonke yamaNazaretha yamakhosikazi ka-14 uthatha esangweni ayivulelayo anqamuke phakathi avuleke wathi wazonibuza ukuthi bhobho ulapha nje ingane uyishiye nobani uthi ngathi sengisajabula uthando lukamame wathi ngithi ingane uyishiye nobani wathi ungangeni sengamcelela enkosini yezulu izwa wena olibele enkonzweni ukuthi uzobona uJesu noMaria noJosefa lena khona ushembe emqalo wendlela lena kukhona ilanga lamafrika lena khona inyanga yasezulwini lena khona umSamaria olungileyo lapha kukhona uNyazi wasezulwini phela izipho ufunani kanti Indabenkulu-ke basebeyabuya abantu bayithanda phela abantu indaba babuya bonke abantu kwaMgidi kwaphela ukukhala balalela le ndaba wayesethi uthe umangema sengocela enkosini yezulu nomhlaba ngaqedane wamcelela wabuya wazothi sengicela enkosini yezulu nomhlaba isiphindele emhlabeni wabuya baba mkhulu wabuya sekhuluma olunye ulimi esethi ushembe uNkulunkulu That is ngashemba kangene nsemabandleni ewatshena amabandla ukuthi into ayiphelele into epheleleyo isogaganeni lobathi amletamathi nankunze ehlabeni namantobeni sobelothina njengentetho umonjo kakhulu phansi kusho umuntu wasezulwini maNazaretha umuntu onothando umuntu ongakhethi balala muntu unemali unamali awubukeki uyabukeka yena ubuka phakathi enhlizweni ayibonge iNkosi Bantwana uNkulunkulu angiphethe enkonzo ngiyabonga Nkosi yaNazaretha. Ngangingawazi lokhisimuzi ngangasho ukuthi kanti ukhisimuzi nangithi ukhisimuzi uApril. Ingane zakho Nkosi yaseNtanda lapho ngibeke khona zike zangimangaza ngolwesithathu zangibiza zathi ngingise phakathi kwazo sesihambana nangumathenda. Sihamba nomathenda. Sasingane ikhwele lapha yana. Ingane zazithengela inyama ingane zazithengela ubhasikiti ebengiyabona bethengela umama bangaphakathi ngashawuba lokuthi Nkosi yami awubantinami kulovasile uzosukuka phambi ukube khona into enhle kangaka ezalinde kimi athi sengathi into ukuphatha noNyazi le ushobela ngalo ufanele ushembe kama leNkosi alibonga amen ngibuye baba ngitamasa kukhona yonke into yokuphefeke phakathi kulobhasikiti ngamandla nangothando lwakho igama leNkosi alibonga baba ngeke ngisuke kuwe ngoba kunzima ukusuka enkonzweni wabe ngimkhulu
bese ngisonde ngabe sengubishop bese beqala ukunginika ijazi labaphilela lo mengameli sengizoba bishop kwakukhulu ukuzala ngikhuluma iqiniso kuyisabatha maNazaretha ngagqoka ingubo yaseSanjoni ngaphezulu ngagqoka yangaphaya eMaNazaretha ngaphansi elungishayila ngalamalanga lithi wenzani lapha wena ayibona Nkosi tafika inyanga ezulu yathi umntana usufikile mntanami athi ngakulindela ubaba mkhulu wakho athi awufuna uthi ubani umthele umthetho kaShembe ubani umendlalelayo ubani umlele umthetho kaShembe ngabuya wangona Inkosi busisa abazwileyo Amen. oh feel ukusikhumbula ukuthi nathi bekhona uNkulunkulu avuma sikukhulume ngaye emkhulu umfana washabangu lona umfundisi ecilongwe ayibonga Nkosi kodwa nangathola lapha mina bekisho ngoba ngumfana wonyazi bantwana kaNkulunkulu ngizokhuluma mhlawumbe kodwa nje ngoba sebeze bamdlulisa umpopho benginovalo ngesaba ngolunye usuku ukukhuluma umuntu omdala lapha uthi kwakuthi ngomnyaka esikhathi kaBhombela uBhombela lapha emsizini eshumayela ngayonke indawo aze lapha ngakovondela indawo nje iningi ehamba lapha befika abantu uthi wasekwenzeka olusuku emzini wakwaJani kwashona ingane le ngane ukula kwayo yabona ngathi sihambile kodwa iyashisa ayikhombisi njengomuntu osehambile emhlabeni uthi base beyithatha beyisa kudokotela dokotela wathi sineyinsuku ezintathu ihambile emhlabeni base bayasuka beya enyangeni uphushelekela mayifika lapha naye wachitha amathambo wathi lengane ileyinsuku ezintathu ifile base bayabona ukuthi impela ifile lengane base bayasuka abantu bemtshela ukuthi awuhambe nise kuShembe lengane bahamba bayobika ukuthi baba kuleya musi waJani kulengane esishonile manje udokotela bathi neyinsuku ezintathu kodwa okusifakayo ukuthi lengane iyashisa kodwa yona ayisaphefumuli ukakalo lweseluthi lizofika khona bathi wafika inkungu uqala emboza umuzi ufika kwaShembe batala kaNkulunkulu wafika kulomntwana owayesefile esekuthwele insuku ezintathu wafika uShembe wamvusa lo mntwana waphila kayibonga Nkosi Amen. sengihlala phansi uthi umvakeli umqame yena wayengakhulumi uthi nina siyamthatha yambelethe esengumntwana kodwa uthi engakwazi ukukhuluma
uthi wahamba naye uthi sathi masingakwamsatshani siye phambili uthi ngathi banqala ngibheka umuzi ngathi kuma hawu ma umzongala uthi wethuma uthi ucisho ngalahla phansi ngoba uyangasa ngikhuluma usangisakhona wangicela ukuthi ngikhulume uthi mina ngabona umuzi ngababaza umuzi ngaqala ukukhuluma ngakafiki ukukhombela kayibonkosi amen uthi umgama ngosuku sengihlakaniphile nje umfana ngelusa uthi kwasekuthi ehlatshwa yiva ebangula iva usethatha isipeleti usifaka emlonyeni uloke elwa naleliva uthi wayesekuphazameka nje isipeleti sangena sivulekile emlonyeni safike sama la empindeni uthi akwabe senzeka luthobe uthi wabuyela ekhaya wafika unina washo ekuyise uthi umngane lapha ngene isipeleti safunda kabili empindeni uthi uyise wayesemthatha ke ngakusasa seyana dokotela uthi ngenhlanhla kanti nakubhomela estation sesitimela uthi uthezwa kumede uthi wathi akaza kanti ubhomela uyambona uthi usethe oniyaphila ekhaya uthi baba siyaphila kodwa nangu umfana wami iNkosi umsakudokotela use ukime isipeleti usethi awu unenhlanga ngokuhlangana nohlelo uthi usehlanganisa izandla ushembe loke ihlikihli izandla uthi hayi hambani kuyela ekhaya ingane siphilile uthi nempela abantu babehamba uthi lona angakusekho lutho angisezwa lutho uthi kodwa nami ngase ngithipha njengoba ngangasaba kwelusa ngase lokuthi khona inkosi wayo uthi kodwa sengiyadla kuyadleka uthi ungasekho lutho sengibambile nami ukuthi eveza ngoNkulunkulu bakhe inkosi kusizwe amen Amen. Qala kunedimoni ebengifisa ukucebezela. Mashi ka 2022 wawubathatha. Bazothi
amanga ukuthatha ijini isimncane ngasemhlangana nayo truck kwangathi ufuna ukuya leso simo nami mangisa ngemoto ngashaya yacela ngakuzwa ngaphansi kweNkosi angizoba mude kakhulu angiyena nomuntu onjalo kodwa ngithi angixoshele ithuba ngenza lawo manje iNkosi kathi seNazaretha otawubongela amanzi yayisiya ehadingi emzini wasehadingi womzi wabantu babesifana kodwa uthusha ngiyayilambulile bese kuphelele insizwa ehadingi bafowethu bami basebezidela abantwana beNkosi baya eNazaretha bayozifisa nasekufika uNyazi abantwana beNkosi ithenge insizwa yakwaSinama ehamba nosomlomo bebekhona la ngesabatha ntambama sibonala nayo kwa-okay esitolo sihlangana nje ethilini ethi mntakamzulweni kubonakele ukuthi ehadingi kufika insimbi ezezinye insimbi yithi kodwa eNkosini angeke akuvumi ngithule bomxolelo zakwethu akuvumi yingakho ngithi wena ufanele ukubongwa nami ngiyakubonga ngiyababongela abantu abezelwe kule nkolo bakhulela kuyo babusiswa beabantwana siphenduke mina ngiphendukile kodwa ithi insizwa ewumsakazi la kwesinye sesiteshi esikhulu ideji 2 ekuseni kwakuyisabatha ithi uNazaretha ifone ningitshela ukuthi imfundiso kaShembe inisizephi nina nemindeni yasho kanjalo ekuseni wayilalela nasesifone insizwa nafone kwazi ukufona wamtshela ukufika yasithi lensizwa yilona iNazaretha yathi ngiyabonga ukuba bekuvele kwangena wena eqaleni engakhulumayo nemfundiso nami ngingaphila ngayo ngingesilona yasho njalo ngaphansi kweNkosi 2020 Bombela wafika nangabithi emzini wasefoundation ngayibonga umntwana wamzelweni ngosuku ehappy emzini wasefoundation Nyazi lifikele 2020 ngizogcina ngendaba kababa kodwa sisekuye fikele 2020 kwabumhlaka 4 sasuka kuyisasa umhlaka wasogafi izikhaliwizwe siyofika sasiyofika kodwa sasiphethe ezibhiki yathi mayilalelo wasezulwini wathi ngolwesithathu ngefoundation kayibonga Nazaretha ifuna ukusho ukuthi bantwana beNkosi uShembe uNkulunkulu yasho njalo inyanga ezulu yathi uNazaretha tshena abantu ukuthi ngisho ngazi ukuthi uShembe uNkulunkulu Inhliziyo yeSolomoni mina uNazaretha ngifanele ukuhlupha uthi nihlupheka nje khona lento athi uShembe ngizelwe yasho njalo inhliziyo yeSolomoni uthi uphobela wabadala uthi nina maNazaretha neswele lutho uthi nina manginanimkhombisa la nginisa khona nginilunguzise noma ngewindi akukhona yedwa ngafisa ukubuyela emuva kimi uthi makwenzeka ukubuyela emuva ithi mina Shembe thathi umbese uzinqume akukhona yedwa ongangabazi ngabe sesisuke sesazi ukuthi uthi mina neswele lutho wayinganika uNkulunkulu ukuthi manifest ukuba inkomo uyikhombe ngobubi phansi uthi kodwa wasebheka inhliziyo zalo sesizwe abantu abansundu wasesinamula leso sipho wasesinamula leso sipho
wathi wayinganinikezi ikhombe wasetha ngoba lo uthatha umeso inqume ngokusukhipha igazi kodwa usikhombe lokulu asebona ukuthi akusize siphishwa ngoba lapho usephuthe isibhamu abantu abangephuthwanga isibhamu Nazaretha ziphele insizwa esiphathi xa leyo ndaba ugcine kagombela sahlala isembenzini ukhuluma ngokwephutha isibhamu Nazaretha dala isembenzini ithenge insizwa ixoxela lithi indaba mzolweni ngangithamele esibhamini manje ngikuthi ngiyethembe ngiyazi uthi ubantu mzukwane ngizohlukana naso wasejike bheka entshonalanga langilele khona wasebuza mntanami uthi ngikamele kuyo insini wasebuza ukuthi mntanami yini ukamele kuyo uthi omunye sibonakaliswe ngathi baba isibhamu wathi semdlali ithi lensizwa ngathi ngesikhathile ngaso ngesikhathile ngaso ithi lensizwa wathi ubombela lalela thathela isibhamu yosilahle uma ungakwenzi lokho thina boshembe siyahamba manje sizosala isibhamu sekugaba Baba, umntwana omncane, omele izona sekhadini. Khumbula Nkosi abefundisa abadala babukofana. Fundisa babojojisa ombe wami. Ngoba Nkosi uthando wanshiya kulwamuzi wasefoundation ngomhla ka-4. Siyazama Nkosi ukusakha isibhedlela sakhe. Ayibonge Nkosi. Amen. Nkosi kusisele. Siyabonga amazwi Mfundisi ngeNkosi, inkosi izobabusisa. Amen. Oyingcwele. Amen. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 28. 128 sicela umfundisi uGumede wasemseni asiholele isihlabelelo inkosi Moses. Inkosi kusukhona abangcwele.
Asibonge. Amen. Amen. Asibheke iNkosi. Nkulunkulu wokhokho bethu. Nkulunkulu wamakhosi nezizwe zonke. Siyabonga ngcwele. Baba ngibona abantwana bakho phambi kwakho. Bevela kumakhaya ngamakhaya emagumbini noma nomhlaba. Beze nayo yonke into yosizi. Abanalo ithemba phandle kwakho. Bazocela bakhanyisele indlela zabo. Bakukele zonke inkinga abanazo. Bese baphumelelisa konke abakufisayo. Baphe inhlanhla bese nezibusiso. Beze babe munye ikhathi zonke. Kubenze bahloniphane bathandane. Phisa bonke abagulayo. Besiqedela ukuphofu emzini yethu. Sele singadingi sineswili. Khumbule into obuzithelelo. Feza amaphuphazo. Bese upha amandla labo abafuna ukubuza bezoyisa. Balobole baganwe. Noma kuthi abangathola abantwana emzini. Bakhumbule umamukelise. Nabafuna imisebenzi bayithole. Bese uthi abahweba ngemfuyo. Yeza imfuyo yabizalane yani. Nabalimi enza izivuno zakho siphindaphindeke. Nabasembonini ezokuthutha benze umsebenzi wabo obade ukuhloniphana nangokukholwa. Bese babafundi ingqondo ezimpilo. Benze baphumelele ezifundweni zabo. Wenze nezwe siphila kulo libe nokuthula libuseke manje naphakade. Amen. Vala umhlangano wesikhumbuzo namhlanje. Umgidi bonke kusasa. Yaphuma umhlangano womsombuluko ubuyela ekhaya eNkosi iNkosisi. Uyangena UMdedele wesikhumbuzo sikaBaba wami uThingo lamakhosazana ngoLwesithathu mhla ka-20. Kusisa njengomhlangano usuvaliwe ngiyanicela ubaba mkhulu umkhulilanga khulunyanga yezulu ukuba uThingo lamakhosazana ubani masele emakhaya baniphelezele banibikele engozini izolofika emakhaya niphephile bese benemukisa konke nikufisayo. Nkosi iNkosisi. Nkosi iNkosisi. Indabenkulu.